Ka Parish Namdong kala penlong ya ke jingle burom ya ke Mother Teresa Bukhoi abalang snong konsaro hakane ke sengi utrai ke arpu waiterik jong ni benana lur arja arpusan. Lai nam ya kane ke balang snong ha ke jingida jong ke Mother Teresa Bukhoi. La ke jingre blai kane ke balang snong rangkat i Parish Priest i Father Simeon Sungo badi Assistant Parish Priest i Father James Bare bat ki pai rengai jong ke balang snong kila pelong ya ke tridom ke balai sengi nadok ke sengi palai ke khat pratarik jong ni benana lur arja arpusan bat penkre na ke benta ke jingle burom ya ke Mother Teresa Bukhoi. Da ke jing snokmen ke balang snong konsaro kala pediang snobha ya baro nadoki padar ki sister ki brother na khanduli ya ki nongkit kam jong ki seng baper bat ya ki pai rengai jong ke Parish Namdong ki balai wanin simenta hakane ke Mas Bukhoi dai secretary balang ke Namdong Parish ima Elansius Tubru. Ya ke Mas Bukhoi lapan benta da Father Simeon Sungo rangkat ke jing lang Father James Bare lapan kut ya kene ke sengi krau da ke jing seng no sengi par ke jing mani sakramen. Kenang saya ini maka Teresa Bukhoi udah bukti nam ka wala man ini doktor tua ipek dari Andre na kucing pun program sa papan maaf ni tapi yang siapa yang pada pris yang ini Oman nok niarang bat kamjo le ye pada asistan Wadi am lang surui imut po rin yung hindi am lang di di maya yung di am lang di Why batamai turbai jam ya ugala gadyan Why batamai turbai hallelujah Shada jikmen Akmaru try and run Indon ringkat bati baro Ringkat batiru o admen ko pa na kung ini kubur bangilong ginumpok angin ya pan maplang nang bangilong balatre anwa banta gijing leniam agijing mayang kayo Haris Bukhoi ngapla pangde rumor karo tapi orang ko para Nangin osune, daging perkan kecil makam, daging lekat, daging lekat. Putra tuisene, putra tuisene, putra tuisene yani. Aku
Hasnat ya gani. Ti kibat hambor ya kibat kerdo. Bat ya kibayap ya kira itong jong kari. Ti kibat keling lanu siya unay kemay unsep. Bangin yo dino yaw kew. Bat sa kasabat pat di bangin luk yo terwa di yaw kew. Bangin yo penduna kew ya ka ipak. Bat penhe dor ya ka sikel. Bat lek thok da ka tarajur bomhok. Bangin yo bang thek ya ki badum da ka rupa. Bat ya ki bakardo tang da ki juti sijur. Bat bangin yo de ya uskop kew. Utrai lasmai da keborong ujakom. Daleleru ngam ongklet ya kanu kakam joki. Kaktin jong tura. Bakuy sa Timotheus. Kub nengkong ngakantu bantalong kacing terpar. Kicing duai kicing asai lam, bat kicing ainu na kebenta kibriu baro. Na kebenta kisim, bat kitoy kebadan hakabor. Kenang winduk la ban kajing kebajar jar. Bat kebacai cai kebariu glai. Bat kebadan buram nadong syadong. Kani kalong kebabha, bat kalong kepala priang sngobha, hakmat uglai nong pen jongi. Ubakwa bagi beriu barwa kenat bat kinyo kajing tiap ya kajing cisha. Nabadon uwei uglai, bat udon uwei upsiang hapedeng uglai bat beriu. Ukris tisu ubalong uberiu ubala aiti yaladi. Kum kajing sispa na kebenta barwa. Kasaki kabangala ay ya kabadeng na kabenta kani lathung niya nga unang yalak batu apostol ngayatho kajing sisya ngam lamler unang hikay kajing til ha kajing ngayat bat kajing sisya ngadakwa bahaman kisaka kirang ba kinduay da kabara sa jrong yadikti kibakuit Keren kajing bitar ni kajing yanya. Bomhok. Bala bankan kamti happy. Ya kaspa basisha. Balada pilong. Bomla bansenya ha kabaya de bat kajong wepan. Bala I happy. Ya kabade kajong pi. Omban usyakri bala bansyakri arngut ikenram. Namar unisi Yahweh mag-i Yahweh pan. Lani unyasya Yahweh mag-ibeng Yahweh pan. Himla bansyakri Yahweh bad ya kaspan. Kaku borba bhajang utra. Akan digesni korang kewarkian. Naruh di main, apendep ia kejung duai teridum, lesni lenter, adukat pra kat kende adu arpau nin, ang yaud namin ini 2-1 nobe 2-1 jung duai lesni lenter. Ang belai jenran, ilaji imestep dakamariang kewarang kewarkian. Ada pediam sekir belai jeng duai jeng karpat lang yong iwaro kam tam naga ni senong konsero makam jo naga paris yong i dia duai piman naga senong naga benta kenika sengi kewarang kewarkiam ifadar James wanga da kemen ya do kata-kata uyo ye pikit pai rungit uya bon kri bat song hok hi wa bu kenika mas ini abar Ayo ya pai lang syurup hagaduan mat kamtam hagajing haganen hagabalang wasaki langi yaw Christ. Nabai de daw mo sa kamadi. Yusin wa da yo ukso yaw Christ mo de pelagi o.
hab ksoyo hab bodyo yo Kris magajing im yang ikibro medaw saitan wan pensoyo wan penwit ya ikibro memyo iman kirukhoit ba wa saitan anrai ba nagitagi papa paisan tuangat kajing jing tanjo Kapendon kami kebisa kebapoy hati na kabenta kejingha kirumpe baki sumar ni kalpa jame kutrai na kabenta karumpe kristan jengi bakapisa kam dei banong kadaw kejingnya taimya hapdeng jengi ni kalpa jame kutrai na kapanta iway pa iway nungi bangun nang banyaw bakat kabangi don kalong jingay balay hangi bat bantandang ka mahaya ka ngigal pa yamay kutray na kapanta ki Kristan ibabanbay niya lagi parabriw bakinduk snoto ya kajingjot kabawan ra yalade bat kajimpan priang ya ke gospel ngikar pa yamay kutray na kabanta kibriw baro bada kajing senoto baman ubriw udon ya ublay kum umoy da jengu kinduk ya kat bala na kabanta bantanyat ben ya kibadu bat kibakardo ngikar pa yamay kutray Nila